Igring sing tekan irin jani, ka cerita ane malu ada anak ngubu di Tegale aja ke dadul. Ia madani rinjani lan memene. Rinjani tu sing nunglah bapa, terus sing nunglah nyamalenan. Keginane ia sesai-sai metanduran di Tegale. Rita kala semang dina purnama, memene irinjani nyakitang basang. Irinjani orah hina ngale dadang balian itu di duar bukite kangen apang teke ngubaden. Umah dadonge ento kone merab ambengan. Gelisang satwa, apang tu sing mekelo memene nyakitang basang. Ngenggalang irinjani luas ke umah dadong balian. Manteg di umah ento dapet tanges suong gamblang. Gelar-gelar irinjani nyeritin tu sing ada anak mesaut. Mejalan buen irinjani nuju umah ane merabdo. Irinjani itu lantas menjeritan, lantas ada anak mesaut oleh tengah rumah jek suba demen atene irinjani sawireh ketemu ngajak dadong balian. Pusing ada benaki Jepang, jek pesu suba anak tua mebok dawe, bokne megamban kempel, peninggalane nelik, pasangnya gede, maka siap ia irinjani mesaut anaknya ane gede totonan. Nyai rinjani ngenkan tumben nyai teke ke pondok dadonge. Mesaut irinjani. Kene dadong angpak teke mulih icang. Sawireh memen tiange nyakitang basang. Jani dadong tundene mulih ke umah icange. Dadong ini ke pun mesaut. Nah, lamun kita nyanan dadong ke umah ngubaden memen nyai ne. Setondan nyai mulih alihang malu iban nyai ne tebunya totonan dar. Tur ampasnya sepahang di jalan. Nyanan ampas tebunya totonan lakar kuat dadong apang nekat di umahnya ini. Satu gelis neket lantas irinjani di kubene sambil lagi matak tebu. Metakon memene. Ken rinjani tepukin nyai dadong baliane. Mesaut lantas irinjani. Tepuk me. Ne canggih deh tebu orahine mapak. Tur ampasnya lakar tute teken dadong balian apa nganteg main. Mari madi ngehang gitu, maka siap lantas memene. Dadong balian itu anak tusing jeung ngelah tebu, rumah anek cen kojong nyai. Mesaut nih rinjani. Paling malu dicang ojong umah ane merab ambengan. Kewale suwong. Lantas kemecang ke umah ane merabdo tepukin iya dadong balian ane aeng gitu. Mari gitu nyangetang ngetor bayun memene rinjani tur mesaut. Ih nyai rinjani tusing je dadong balian. Entu tuah dadong raksasa ane demen ngamah jeleme. Ken bahan medaya jani. Ken bahan medaya jani yen sing irage mengkep jani sinah subenyan irage lakar tadah ajak dadong raksasa. Nah, kini den ranjani, nyai menek dipunya nyuhi di samping sembere. Itu mengkap apang tusing tepuk ke teken dadong raksasa. Meme lakar mengkap di betan palungane apang tusing tepuknya teken dadong raksasa. Di subana nyalok sanje, dadong raksasa teke kembang ke umah Rinjani nuwet sepahan tebune itu nih. Pejalannya ketep-ketep, tergiginya kretek-kretek. Katrite, entek suba dadong raksasa ditu, dapat tangan suwong, majeritan i dadong raksasa, sake wala tusing ada ane mesaut. Kerana ia ajak kerak. Nih Rinjani, nepukin dadong raksasa uli dua punya nyuhe. Bayunnya ngetor, kita masih memane ninghang geluran dadong raksasa. Sake wala, ia tusing. Sake wala, ia tusing nepukin, sawirah ia metek kepalungan. Di subane sing ada anak mesaut legak lantas idadong raksasa di dhuwur plangkane sambilange mengantosang. Sambilange nyiksik kutu, suba mekelung alih kutu jeg saget ada kutune leketik di dhuwur macilap kebetan palungane. Dadong raksasa ngalur tur badingange palungane. Mareke to dapet tangan memen Rinjani ditumkep. Nah, nih ya, bakat jani ke alih kayak jeg lakar pak-pak tulangne ambis isine terceret getih nih. Gitu iya idadong raksasa. Memene ngenggalang lakar melaip ke wale lacur ngalang jakwa ke teken idadong raksasa.
Ditu memen renjani ketadah tekan dadong raksasa, liang buku otonan kenah ne dadong raksasa. Jani lakar alihin pianak ne buen besik iring jani yening bakat sinah subejan bene sawireh jat memuda. Gitu kena dadong raksasa, sambil larang ngatosang, ia kesember ngalih yeh nilangang bedak. Ditu ia negak dituadnyo, tongos ni rinjani mengkop. Di samping sember tongos ni idadong raksasa negak, ada panen misi yeh tur kesinaren teken bulan. Lantas tepukinya lawat ni rinjani ada di mucuk punya nyuhe. Itu lantas idadong raksasa, ngelunin irinjani apang tuan, kewale ia tusing nyak tuan. Dadong raksasa lantas ngomong, nah lamunnya itu sing nyak tuan, lakar jeritang ikla bangset celeng dadong ane gede, tur galak demen ngelumbeh. Mare amun tuh, jag suba nengeng celeng gede macali, bulunya jerit, tur ngelumbeh punya nyoh. Bah lantas punya nyuh totonan kejag-jagin ban idadong raksasa. Kewale sing bakatanga irinjani pusing tawange wireh irinjani makacos kecarang sanati ane ada di sampingnya. Tugase entung mare lantas maklep teng ieu nirinjani ieu ngelah cicing gede gembrong madan igring sing wayang. Uleng dhuwur punya sanati irinjani ngelunin cicing ni i gring sing wayang apang teke ngutkut celengnya dadong raksasa. Mare majeritan acepok suba saget nengok. Tur jag suba dapat tangan nyaran celeng gede totonan lantas mati. Di subane keto nirinjani ngorahin tur ngandupang apang iya geringsing wayang utkut idadong raksasa. Lantas dadong raksasa dengel-dengele gut-gute kanti telah awakne metatu tur getihne mebramakan laut dadong raksasa mati. Di subane keto mare irinjani bani tuan tur makang di geringsing teken memene ane suba mati. Itu nirinjani sedih ketinggalan memene. Lunas ice ia dumadak memene apang buen metunggalang awakne tur buen hidup. Mare ia membunyi gitu dapat tangan memene bejeg buen hidup demen pesan adene irinjani. Di subane jani gelisang satu bangken dadong raksasane kepait ke bang-bange tur ketanem. Gitu masih celeng ketanem. Ngawet uleng totonan sayan-sayan irinjani teken cicingnya igring sing wayang. Gitu masih memene nah sesuai mapi tutur memen teken irinjani kini nyai nyansan pelih nungang tur ngeresepang pabesan anak apang tusing pelih nampi pabesan lakar nepukin baye buku jani.